Karibuni sana ki mubango jojo tujwa Weru TV tudarimwe kuchogere mwathani nkatho nontu bwa mwaka jumwega mwaka jumwe jwa 2025 mwathani no mwega. Happy New Year mutegeri wetu wa Weru TV. Happy New Year, Happy New Year. Marito yakwa mbitagwa Pastor Pius Murithi kuma kanithene ya New Birth Covenant Church Maoa. Kuchokere mwathani nkatho nontu bwa kanya kahatwete ringi kenda tumba kwiba ruteto rwawe turi amwe. Karibu sana mutegeri wetu wa Weru TV. Kenda tu ikemetho yaku itembere mwathani umure mwathani araniria nani rwari ntethie mwathani bibwe uri ombangirite ntethie mwathani kumenya uri okwenda uni mwaka jujwa 2025. Turombeni. Murungu Baba nguchokeria nkatho rukiriru rwega rutwete ibwega mwathani nontu bwa gutwa kanya kangi kathongi ka kwiba ruteto rwaku. Ibwega mwathani nontu bwa mutegeri wetu wa Weru TV kunthe au ari mwathani reka ukaranirie nwe reka mwathani umutethie akaombe kumenya uria umubangirite mwakene jujwa 2025. Ibwega mwathani no tutiungi umbaya we aranirie natwe araniria na omo kunthe na araturi ndene ndiguru yetu rietone ria Jesu Kristo daromba ningida shokia nkatho. Amen, amen. Mutegeri wetu wa Weru TV karibu sana ndene ya tutharimwe kibanda yetu eruari kenda ruari twariria gukonia kwithirwa wina murungamo gutumikira Murungu. Kwithirwa wina murungamo gutumikira Murungu. Being intentional in serving God. Being intentional in serving God. Kana kwithirwa wina murungamo gutumikira Murungu. Menya to be intentional irira uthithagia untu ukimenya kama ko kuthithia. Riro thithacia mantu ukimenya mantu ya kuma ndene kwa inkumenya bura nkuthithia. Tega nkuthithia mbati mbaya. Tega nkuthithia ye mistake. Ndethithia kimenya uria nkuthithia. Iu ni otuwa being intentional. Being intentional. Riraru nkenda tuwatanire being intentional in serving God. Kana kwithirwa wina murungamo gutumikira Murungu. Being intentional. Tagenda ne ukuria Jakubu imwe tuthome kuma 6 mwanka 8 kauga atiri ende bunka ni arombe ari na witikio na ethirwe ati na nkanja nikwithirwo mtu uria ukaraga na nkanja angwanene na migombe ya iria iria itindikagwa na ikaugwa ni rugo. Mtu wa nkanja na utirekeri meterene yawe yonthe akathugania ati kurekio akona kuma kiri mwathani. Hallelujah. Biblia yetwira mtura utirekeri mtura ukwanganga mtura utena musimamo akethira utikio batere kwirigira kuma ki Murungu. And double-minded person receives nothing from God. Riria withairwa wina mathuganio jairi utikio wa omba kwambiria kuma ki Mwathani. And double-minded person receives nothing from God. Kana mturia wina mathuganio jairi utikia aomba kuoya kuma ki Mwathani. Hallelujah. Ni wetia mwaka yuyo 2025 ushirika wethirwe wina murungamo ndene ya gutumikira Murungu. Wethire wina ma ka utumika. Wethire wina ma ika utumikira Murungu.
Bwana Yesu asifiwe. At times Mukristo homba kwithira ukario utu utikwelewa kambetete kanisene ari kankoria mucie ari kankothigeria ntumiri ari yani gwatweka utikumenya oro kubatara kuthithia kenda mwaka yoyo 2025 kenda umba kwamberia kuma kimwathani no mwaka withiro wina murungamo waku ri gutumikira Murungu mwaka yoyo 2025 ri na ndayukari murungamo waku yo gutumikira Murungu na te ubangite mwaka yo tumatumikira Murungu ubangite atia no bangite mutumikira kana na te okubanga kwithirwa wina murungamo gutumikira Murungu kwithirwa wina murungamo gutumikira Murungu kwitha kaingi achore bakwa bangwira cia muno yaleithenia ndene kunere Danieli 3 ndakaini achore bakwa sana bangwiragia sana leithenia Danieli 3 tuthome kuma 14 mwanka 18 kwithirwa wina murungamo gutumikira Murungu Danieli 3:14 mwanka 18 kwithirwa wina murungamo ngathoma Nebukadneza araboria atiri ni mantu ja mati gwe Shadraka na Mishaki na Abednego bote tumikagira mirungu yakwa kana buthathagia gitugi kia thahabu kiria ndungikite na ndi ithuranireni riria bukaigua kajuka tarubeta na ka muturiro na ka wandende na iempe na gita na kinanda kia ndigi buturie maru buthathagie mung'wanano juria thithitie bwega yothongoma muno indi bukeja kurega kuthathagia ontuti bukagerwa mwankine jwankunei hari ni murungu yuriku yukabonokia kuma njarene ciakwa Shadraka na Meshaki na Abednego baracokeria munene atiri twere Nebukadneza tutikwenda gukwira no atia untu nebubu kethirwa niu gugakara u Murungu wetu uria tutumikagira agatonokia mwankine jwankuni na kuma njarene ciaku gwe munene 18 ende kinya arega gutuonokia nikaba umenye gwe munene ati twe tumikira mirungu yaku kana tuthathaia gitugi kia thahabu kiria urungikite. Bwana Yesu asifiwe. Ndakai tio ithatu nyatore bakwa bangwira cia muno no ntoni antu bena murungamo ni antu bena murungamo jo Shadraka, Meshaki na Abednego kwari na munene wetawa Nebukadneza. Nebukadneza abwethia gitugi abwethia Murungu jwawe na arita wathani ati antu bonze thigurune antu bonze no mwanka bena mire Murungu yu bayu wena mire bayu tulelie maru bayu rombe kwatu wekanza kai te kantu ba wa munene arita wathani abera rira bukaibwa inanda biandigi rira bukaibwa ndwimbo rira bukaibwa ciempe biaringwa bwinde bwename boyo tulelie maru
na gwakara atiri munene auga ningi urokarea kuthithia buo urokarea kwinamira Murungu yo urokarea oyuinamira kwina punishment kana kwina mantu yaria kathithirwa munene auga egwatwa elwe mwankine nondu akuria kwathikira watho bwa munene antu baleithiria pastoka mwanki yuaketwe mwanki yue sawa na ware akwathika waikwa mwankine yu na imunene okua na watho bwa munene bwethera bwena inya riria biempe biaringirwe riria inanda biaringirwe riria tarubeta ciaringirwe antu bonthe barenama kwati wanthaka ithatu irongami baua bori baticie Murungu ungi batiumba kwinamira Murungu omubwanano bakenamira Murungu uria batwire kuthathagia biempe biaringwa thaka ciatiwe iromi ciatiwe irongami munene aenderwe report ero munene urotura munene urwathana buru watho bura waritire kwinthaka cio ithatu ciaria ubuthiatira ciaria kwinamira wathani bwaku munene atumana baretenia thaka ciaretwa iro tukubero tero turatire munene abaoria ai kankuibwa iborere umbathikira kankuibwa iborere kwathikira wathani bwakora kuwete kaborere kwathika Shadraka Meshaki na Abednego pamura munene batwe tutinamira Murungu ungi tiba Murungu ura turomba munene kwibwo u ariara kawonchokeria kanywa kawonchokeria muromo koti kumenya de munene konchokeria muromo munene atumana hawa mwanki you yuongerwe maita muwanja kenda atisia Shadraka Meshaki na Abednego mwanki yuongerwa maita yana mugwanja abera ora kuriri tarubeta ikaringwa biempe bikaringwa riuro karea kwinama mwankine yora igwaga ikwa mwanki yuongelwa munene abera Nebukadneza abera Murungu bukurombare tukona kethra abono kya mwankine yu tukona Meshaki Shadraka na Abednego bamwira atiri batwire munene uragwakara batwe tutinamira Murungu ya mubwanano Murungu oturomba yatutethie yatuonokie kumania na mwanki yu kumania na ekanokia giaku itukumenya Murungu ura tutumikira na inya Murungu ura tutumikira na inya yotuonokia kuma mwankine yu Murungu ura tutumikira na inya yotuonokia kuma nyanjarene ciaku ibo bakwira munene bacoka bamwira atiri ningiri kinyare otuonokia kuma mwankine yu inyare otuonokia kumania na njara ciaku batwire tutinamira Murungu ya mubwanano tugatora okumethia tugatora otumikira mwathani uria wama mwathani uria tutora otumikira munene aibu asira kwa tuweka kuthura nkoloki inanda iempe biaringwa rege pu Shadraka Meshaki na Abednego bare akuinamira Murungu yo mubwanano no ntonthaka ciena murungamo yo kwe murungamo bena yuo
barea kuinamira Murungu o mubwanano barea kwinama riurio munene haritire wathani eta nchama ciawe me munene nethere na nchama antu bara bethera be okuya munene antu bara bethera begete munene security antu bara bethera beo bakamata antu bara bakuria kwathikira wathani bo munene atumana antu bawe beya hau anthaka icio ciao wanjara ciao wa mauru bawatwa velo mwankine mantu ya kuriaria barabaela antu ba mwankine kwa tuika ibo bakaya babela mwankine baruka mwankine Shadrach, Meshach na Abednego velo mwankine gwa tuika bo murunga mujura bena yo to betekeria benamira murungo mubwanano bawere no mwanka murungu o ena inya yobonokia murungu o ena inya yobatethia murungu o ena inya yobarita zariene isya muneno weta wa Nebukadneza velo mwankine kwa tukabarabo bela ibobaya. Bwana Yesu asifiwe. Mwendo turi ariria gintu gitawa kwithirwa wena murungamo gutumikira Murungu. Ndaka yicio ngweria sana no tuwa murungamo yura bena yuo. Bena murungamo yote kwinaina. Murungamo yotokira mwankinya yongelwa. Murungamo yuama. Mwendo dendro kwera atire mwaka yo no wetia wethire wena murungamo dene ya gutumikira Murungu wethire wena murungamo wethire otino bua wethire wena murungamo jua gutumikira Murungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndakaira cielo mwankine kwa tuika barabo bela ibo bakoya. Bwana Yesu asifiwe. Munene atumana kulaithirwa munene weta kuona alaithiria kona keke batwelere mwankine chokari nthaka ithatu lakini babe kuthai ndiona ibaere bana no yo bana kara ya mutano Murungu. Haleluya. Murungu alaithira cia muno musimamo yura wena yuo we mutumikira imosimamo yore kowe na yuo kana imorongamo yore kowe na yuo wotumekera Murungu. Bainge beto ibasukuma waithena kenda batumekera Murungu. Ukona muntu airitire yonto thaigwa tweka muntu nakumenya ana barura skuru patinga ingawa kiume kiambere kiathira biele bithatu mweri yombere iwathira kuma wirio ana bengawa itibuka ile mbia kwa tuka muntu aidivotre kana muntu asia yane kanisene pio ke Murungu no tunakumenya nakwenda Murungu amushugulikira nakwenda Murungu amwambecha cia kurira na cukuru mbere mweri yumo yothira bambiria kwingora benga kwa tuika oyo birabi mosukumete ni thina ikwasia ikwethira kwebia kwenda kumane ke Murungu ibuo nto tumeka yute morongamo yo mwega yute morongamo no tokethra te thina utitumika kwina bange nabo batumika era Murungu ra kwegintu bakwenda kyo balaithirite ko tukaiba kuona iba kwenda kuyukia gintu iba kwenda Murungu abathiririe onto fulani muntu inya muthaka omba ona muthaka aka na mwari ureta kanisene fulani kawa oni nkono kanonto ba mwari ura ngeta kanisene unonto ba mwari ura muthaka ukuma kanisene akainisia atumeka rira koya birarenda mwari wa kwendete kuma undio Murungu na laithira cia muno murungamo waku rira o mutumekira kwethira wena murungamo. For example, being intentional in serving God. Being intentional in serving God yontolera urona mtu akeja tuwenya norongami samoya kwe antorongami mtu akejera uri au kinya kera
hao kinya loko ibo murimo wa mulaithiria wa muria kawo kinya murome agora ye ango kinya no komenya eu muntu bo kinya ka kinya intentionally ko kinya akimenya ka o kinya o muria ka o kinya agora ye kango kinya menya muntu yo gagwendelea omba kuibunya kuringite bo muno no ntoteka o kinya bahati mbaya o kinya abangite o kinya akiona ka o kinya. That is biblia tugweta intentional kana kwethirwa wena muronga moye kanda thithia buo. Bwana Yesu asifiwe. Ne wetia we Kristo wethire wena murongamo mwaka yoyo 2025 wethire ukimenya yi kango tumekira Murungu mwaka yo te bahati mbaya ndejere kanisa ne bahati mbaya beyere kenda tumekira Murungu beyere gotumekira Murungu te bahati mbaya tele na isukumete are teko wero ko sukumete are kanda bwetherie bwebo mobrantare te mwakene yo gotumeka na de tumekira Murungu de na murongamo. Bwana Yesu asifiwe. Negwetia we Kristo wethirwa wena murongamo gotumekira Murungu. Dakai siongweria sana. Dakai azore baba kwa Shadrach, Meshach na Abednego. Ibongweria muno. Ibongweria na inya sana no tobwa murongamo. Yurabe na yuo. Rimwe a Kristo ibalo la inya murongamo yo. Kwa tuweka notwera weta kanisene. Ntukwera ukathithia makosa. Pastor one ukuthithia ontobora bote batere awete. Hakwere kutetao. Kuthithia imakosa. No batere kurekebisha. Kwethio gote batere. Dira pastor akurekebisha. Hakwera kutetao. Homo bisine pastor ure tokiwa tekinya kurenge. Kaombonela tekinya kurenge kuonania owe utena murongamo utumekira Murungu no nto kurekebishwa ari uri wantekinya kuo karaturo mbonela teta kurenge kuonanelia owe utena murongamo weta ukebele kanisene ukareka weta kanisene nonto no bwetherie makosa wero imakosa kwethirwa otena murongamo negwetia mwendwa wethirwa wena murongamo gotumekira Murungu wethirwe wena murongamo juama murongamo gotumekira Murungu. Shadrach na Meshach na Abednego ibongweria sana no tobwa murongamo yo baeta ke antu baba inge kwa tweka inanda byari ngwa bo bathatu bati wa barongami bate kuinamira Mirungu emebuana no bate omenamira buru na batokera ora gukakara berero muntu kakelo mwankine lakini batokira mwanki no toiba kumenya Murungu ora batumekaira na inya yomba obarita kumwankine na inya yombo bonokia kumania wathani bo munene. Hallelujah. Shadrach na Meshach na Abednego bena murungamo yo yutokera Dewe munene abetere inkwero mno ndalaithiria munene otumana nsama cia munene sireta cia mura munene urotura kwitha kachio ikorea kuibwa watho bwaku. Shadrach nabo bate kono suibo paeto munene abodi anto bodia aikabware akwathikira watho bwakwa. Shadrach, Meshach na Abednego bakolele munene ba mura munene batwire tutinamira Murungu onge ote Murungu ora tuthathagia munene kuibwo waibwa asira yani babwire
Butiomba kwenamira Murungu oni nthithitie. Butiomba mbathikira oni munene wa mwanki yongelwa Shadrach batistuka. At times a Kristo iba inachua ikwethirwa batena murungamo ke Murungu. At times a Kristo iba inachua imanto nonto ba watia kwethirwa bena murungamo na Murungu ora botumekera. Mukristo hambo kulokero batu mwana ajua haeta kae wandrawa kona mwana wate kubua ai hakona ai bomare kumorombera nate kubua kwa akamatuka aeta osua otethio jirene irite batere akamberia weta kwa iroria akamberia weta o eti pia otua no otethio awa mwana kwa gokwira are kande kanisene akamatoka aeta osua otethio tere ingire ite batere ne no tobwa kwethro murungamo yuawe na Murungu yote karibu ega ibwo nto batu bokuya Shadrach na Meshach bongweria muno no tobwa murungamo yura bena yuo okethira te murungamo yonza kaisiare ayuo ya munene atomanira ongela mwanki yo iongelo maita mugwanja iongelo okeja kwethirwa te murungamo yura Meshach Shadrach na Abednego bare ayuo na Murungu bakenamira Murungu yo baimwe namira inde bibyongweria Murungu nendete muno kuona murungamo waku burayo kari Murungu nendete muno kuona kama kethra o mutumekera kana ibonge we nabuo Murungu nendra kuona muno obo ka o mutumekera kana ithina cio sukumete menya bibyongweria de Shadrach Meshach na Abednego bakuwa batena mira Murungu onge Murungu noe wau Murungu nabalaithiretie bakira munene batwire Murungu yore tutena merekia twena Murungu wetu na itukumenenya yo tuonokia Murungu yautu no akiri munene ndirakweya na watho akawatire babwe ejoni bugwate ndakaiji bubatheke kenda bubaike mwankine Murungu noewo haleluya tika Murungu ari ewe taita Shadrach Meshach na Abednego bakugwato bakathekwa Murungu noewo alaithiretie Mungu wako hapo Murungu ewo alaithiretie akiona Shadrach Meshach na Abednego kabakuthekwa hao no antia bakuthekwa Shadrach aguthekwa njara aguthekwa mauro Meshach to nwako watu akuthekwa njara aguthekwa mauro Abednego no kinyelwa akuwatwa akuthekwa mauro na njara Murungu no alaithiretie akiona obwa ba watu na Murungu enainya Murungu nare na uwezo bokania antu bara babatheka Murungu nare na uwezo bwa kwera munene uyo rekera antu bare kana abo bakelo mwankine Murungu nare na uwezo kana Murungu nare na ompani bwa kwera munene uyo to Nebukadnezar rekana na antu babarie lakini Murungu atetherio haba medho boya miriba theka Shadrach boya miriba theka Abednego boya miriba theka Meshach na Murungu newo rira kamati wetete wikwa mwankine Murungu noewo na tubakani murungamo yu te murungamo wa utheri yu murungamo yu ama Murungu alaitheria de kulaitheria ora Murungu ategera kakona riu obwa betete kulo mwankine na beta obwo belo mwankine Murungu ndiletheria burona akona ai ya kambone murungamo yu antuba menya ukithania Kristo bamoka watwa ukathekwa obwo kampende tuku areni mbeke inthe kayo enamira shetani ashindwe kwethira utena murungamo yu ama
kwithirwa utena murungamo bwega yo gutumika. Imagine kona misheki riu katheki akamatietete wikwa mwakine ngona nani ubera ai rekei aoni kenama rekei aoni kayo na mirothai eno tubobua muntu ena murungamo yuama na murungu atithirwe no bua murungu akireria tu beta mwanka belo mwakine bara babela mwakine kuringana nora mwanki yo yuanene kuringana nora mwanki yo yuainge kwatu ekaibo bakaya baya bau babela mwakine. Bwana Yesu asifiwe. Murungu nendete muno kulaithia ya kambo ne obu kedrawe na murungamu ya kambo ne obu kedrawo ntumekira kama kwa tuika imbecho kwenda nyasya ucoke mwana sukuru mwana aeta nakengwa ukaromba pesa watia ukaria tu Murungu no alaitheretie. Murungu arenda kuona murungamo waku bura yukari murungamo Murungu ambokira tu akulaithia kumathenene no murombete Murungu baba beberie thenae Murungu baba nditarita thenene Murungu akira tu no akulaithietie kakwenda kuona murungamo waku bura yukari wetobo na wao kumathenene Murungu akulaithietie. Rira akristo baba ingi mostly ona muntu obu ambetete kumathenene na ngorombete Murungu ambeberie bo ningi na ambeberie okono yaka Murungu arere wetete ore wakinya ukumathenene ukawa Murungu ona ariereka betherie yo nona ukaluka ontu buokira ukiona yaka Murungu atotethia Bwana Yesu asifiwe. Murungu na laitherasie muno murungamo waku rira umutumikira murungamo waku rira utumika nata murungamo waku yukari nata murungamo waku yukari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Murungamo waku rira utumikira Murungu kwena mantu nkenda ogwata okonia kwethirwa wena murungamo gutumikira Murungu. Muntu uratithaira ena murungamo gutumikira Murungu aria atikumea bura kuthithia. When you are not intentional, you are aimless. Kana muntu ura ukaria atena murungamo yo bura kuthithia aria wotu akari ya muntu kurwa na ruo hona muntu ageringa ruo nkundi yani muntu ora ote intentional kana muntu ora ote na murungamo gutumikira Murungu akari wo akari ya muntu okurwa na ruo akari ya muntu kuringa na ruo yani atena murungamo. Antu bara bethaira batena murungamo bakari ya antu bara baro ya ruo utege ndokuringa utebio kurabia lakini no kogwela nkundi koya kibanga iro wo otema iro wo kurwaru wo ibwo mtora otena murungamo ethairwa akari akristo newetia mwaka yoyo 2025 uwe oni mwaka yo no mwanka gedra dena murungamo wotumekira Murungu. Kwena baba inge muno baruti kanisene nonto wakwethirwa batena murungamo. Pastor rungama atomere kanisene ogana okiwa nteginya kanise urenge pastor kombone leri akiara sesi yako herie ntomera sentuko cionde riu kamwathani akwenda waluka ureka na metererete batere lakini aewo riuba aeni pastor herie ntomera senteto ciakwa nteginya kanisene urenge kote na murungamo iwo ndoguote kinya kurenge ende muntu ura wena murungamo agakwiba ruteto rwa Murungu rwa muringithia karungama na njira iri batere akareka na mantu yara yate kubua kenda aomba kuendelea utumika nonto ena murungamo intentional ena murungamo
Bwana Yesu asifiwe. Negwetia wetherwe wena murungamo gutumikira Murungu. Imbi byombo tuma uria kwethera wena murungamo. Rimwe muntu nalomba Murungu Baba ukareka mbuku mathinene ntethia. Murungu akwa akanya tu. Nontu no akumenya no akwonokia. Nontu no akumenya no akurita thinene. Akwa akanya tu. Ukono bwa kumathinene ko Murungu okumara ndamweta atombibwa. Kumara ndaromba atombibwa. Muntu oeta fasting. Okamwo fast. Kuria ote kuria wachiata. Ukiromba Murungu Baba ndithirio. Murungu Baba ndenda ndithirio. Ukathiria maromba. Mantu yawera Murungu Baba wa ndenda ndithirio yake yakarika. Ukawa oni naibo ndombete. Ndugo ucho thende siatete. Kenda ndomba mantu ya atikeya njirende na yakuya. Kumarware Murungu nte mutumikira renge. Watura kanisene pa weta. Oe kumaikundi na bira bitebate. Ukamberia kuthithia mantu yara mai yara utathithia cia itomikiambi uri wa Murungu arere ukuthithiria murume koko thorera Murungu atithorera wa Murungu na komenya akuonokia utithinene Murungu atikuonokia bia kwenda kuona ka kwenda kuona murungamo waku burayo kari ndene ya umutumikira. Being intentional in serving God. Kwethirwa wena murungamo gutumikira Murungu. Boye nekenda tumenya atiri antu baria bethaira batena murungamo gutumikira Murungu ibateja eitare ringe muno. People who are not intentional, they waste a lot of time. Kana antu bara bethairwa batena murungamo yo mantu yara bakuthithia bateya eita muno. They waste a lot of time. Eitarira otena murungamo yo boro kwenda kuthithia mwendwa neita ota riria otena murungamo antu bara bethaira batena murungamo yo tumikira Murungu bateya eitare ringe muno. Ukona muntu ayata kanisene akaria kanisene kiume kimwe akaiba pastor iwo tumire kiabiele akaiba pastor ai pastor umbonela muno ko karia ontomerete mwankare aturaeta sandera kanisene ngia ukuma akaiba nowe utomerua ntomeriani ni umuringithia no Murungu na kwenda aluka no Murungu na kwenda asenza metere ewe akaiba ai pastor kabo karia abo ntomerete rionde akauma urenge akathiolonka haeta kanisene nge ithatu aukuma akaiba kiumne kembe kiabiele ai no nibo tomeria pastor eri arithanetia oni amenya burandi thaceru agarie ntomira cia kanisene kwatweka uriona yanga pastor utumeria antu omenya Murungu ka kwenda walula metereku oria metere nere batere kenda wethira wena murungamo utumika ukaria uthiolonkete tu weta ukauma weta ukauma weta angio ukauma weta angio ukauma weta angio ukauma kwatuka utena murungamo kwatuka neita ota rire ukiya ukarathi ucietaga mucemanio ucire na unidi ndambiriria daria mweri dauma ndetara daria o mweri dauma ndetara daria o mweri ikuthiolonka ari ndithiolonka ringi ndithiolonka tiangania kanisa ringi ndienda kwithira ndina murungamo kinya go karatia oni Murungu okwa bamwete utumikira ukiya kulikana no tete eitaria o miakele ote kumenya ina uri utura kuthiulunga weta yo kauma
muntu ura wethaire watena murungamo burakuthithia na ya eita riringi muno. People who are not intentional, they waste a lot of time. Antu bara bethairo batena murungamo bate ya eita muno. Mwendwa ndikwira atiri mwaka yuyo 2025 ni gwetia wethire wena murungamo utumikira Murungu. Kinya changamoto cieya, kinya mantu ya yoko inya, ethira wena murungamo utumikira Murungu na Murungu wakuonokia kumania thina iu. Shadraka, Meshaki na Abednego ibare ya murungamo batwire tutena maburu. Yui murungamo yura bare ayuo na uma bare akwena mirungu emibwanano. Na itokoletheria para baba ikachia mwangine ibo baere. Murungu ni momba kwa kanya kira koletheria mwanka wa kumathenene. Ayewe Murungu kao swero koye. Kakwenda weta mwanka okinya nao na mundu akuona yanga sindire kenda Murungu akuonokia. Bwana Yesu asifiwe. Ne wetia wethirwe wena murungamo. Ne wetia wethirwe wena murungamo utumikira Murungu mwaka yoyo 2025. Be intentional. Ethirwa wena murungamo. Number 3. Any time you serve God without being intentional, you will get tired. Kana kaita kara otumikaira Murungu otena murungamo konoa araka muno. Otumikira Murungu otena murungamo konoa muno. Okanoa muno. Ila otumikira Murungu otena murungamo. Watueka, for example, ibo soka kanisene. Ibo bona marombe jantu kwa Jumatano. Weta wasietheri wengwa wekwa. Uti antu be ya kangatura ko yani ngo mwankare. Yani no tote na murungamo. Wete gudikia kwa hedri kwa yoronga merete. Bange bonze bakare akoya. Buke ya bwebele ko uni kankari ya mwankare kwa tueka no kunoa. No ke lanjara ko ya nsumbura. Ya nosia nonto otena murungamo okanoa. Newete mwaka yo wethire wena murungamo. Newete mwaka yo wethire wena murungamo kendo oteka noe wetumikaira Murungu. Boyana, there are testimonies that you will not get until you start being intentional. Kana kwe oko ye ote corona. Kwe manto Murungu ate koro kuthithiria mwankarira okethro wena murungamo. Yo ndoka na ithiria Shadraka, Meshaki na Abednego murungamo iyo watumire Murungu abonokia kuma mwankine. Nebukadineza atuma naba uma mwankine. Nebukadineza akawatire kuma ruare tweto kuromba Murungu o Shadraka, Meshaki na Abednego. Shadraka bono koye Murungu obono kya kuma mwankine koye mwendwa otiona mwankarira okethirwa wena murungamo waku gutumikira Murungu. Be intentional. Be intentional. Gutumikira Murungu. Ethirwa wena murungamo gutumikira Murungu koye otiona buru mwankarira okethirwa wena murungamo. Uwe Murungu atuonokie kanare otuonokie no wetu atumikira. Murungu ampembecha kanare umpa no wenga tumikira. Murungu akona murungamo yowe na yo mwankaga uwa no mwankampe mwana wako koye. No mwankante mwana okwande mwokoye no ntobwa murungamo yo ena yo mwendwa ithira wena murungamo na Murungu. Ithira wena murungamo na Murungu. Murungamo. Be intentional in serving God. Ethiro kemenya kama oni kango tumikira Murungu. Oni Murungu tumikira. Genda wendo tukuma kipinde nike maromba etembere mwathani. Omure mwathani. Mwaka yo ndenda kwethirwa. Ndina murungamo gutumikira.
ira murungu baba ntethia mwaka yu mbumbe kurungama mbumbe gwetha ndina murungamo ngiotumikaira kenda wete mbere mwathani ira mwathani murungu baba mwaka yu ntethia mbumbe thiambithia ndina murungamo yo tumikira murungu baba ingucokeria nkatho nonto bwa ruteto rwaku ibwega mwathani nonto bwa twariria no turitana ati itukubatara kwithira twina murungamo rira tutumikira being intentional in serving God. Murungu baba ibwega nonto bwa mutegeri wetu wa Wero TV kunthe au are mwathani hau aibo ruteto rwaku inkomurombera itharimo biaku inkoromba mwathani reka wa mweinya reka wa mutethie akaomba ikwithirwo ena murungamo mwaka yoyo 2025 kenda omba no utumikira mwathani reka wa mweinya mwathani reka wa mumbanire rietwa ria Jesu Kristo ibwega mwathani no ntuba mutegerio Wero TV hau kuonthe atuthikiriritie ndaromba ora waetwe amberia kuorio waku rietwa ria Jesu ndaromba mwathani akuringithie mwiri yuyu waku hau okuigwa kwena rwakai hau okuigwa kwena murimo murungu akuoria rietwa ria Jesu murungu akuoria rietwa ria Jesu mwaka yo kuria na mirimo owote o mirimo mwaka yo yuonthe ngukorombera itharimo bia mwathani mwaka yo ngukorombera itharimo bia mwathani watora boya otena mbasua watora boya mwaka yo otemerimo rietwa ria Jesu inkware kitharimo kia mwathani utorone bwaku owa we omutharime oterumeka we omutharime hana baku ibatharime rietwa ria Jesu ibwega mwathani ntubukwararia batwe tethia tuthethe tuithe mwathani kenda tumba ikwithira twina murungamo utumikira rietwa ria Jesu Kristo ndaromba ningida cokia nkatho amen mwendwa murungu akuibwa iromba riaku ithira wina murungamo umutumikira betagwa Pastor Pius bumete kanisa de New Path Covenant Church tuyara mawa barabara newe kuma mawa wita Kilalai opposite Ekato Deep au ni oto located we karibu sana tutumikira murungu tuyamwe kethia my pastor Reverend Abraham Kanata go kethia kunthe na uri bwega sana murungu akutharime na ngwira mwathani bwega sana no tubwa opportunity ukenda counseling kana utethedwa na untubomo kana burabunge no araniria audio kukira 07 17 278 680 07 17 278 680 ibwega murungu abutharime na rekedi twithe twina murungamo utumikira mwathani mwaka yu yo 2025 na mwathani ahatwa mokuji na mwathani ahaturwira murungu abutharime ibwega.